ادوکن نایارین گرا ایکی داشت کما دوی خولا پلیک عراق یا تاپا پی یانا دوگ جر سرپرشتی راهنر خوینی عادل ناصر پیشوازیل پیشمرگی سلیمانیه کر. اتنیوایی که دا یاری که خوش و پر هورکی هاتا کرن و یانا دو کرزی گواشتنین خود است بکرن. الخولکا دهش لیدان که راستاخو یاریزان دو که ولید سلمان اب جوانترین شوه گولا پیش کفتن بویانا خود همار کر. پاشان هر دو یانا چندین دلیوین گل کرنش دست دان. تال خولکا سیونه یاریزان احمد صبری موشک اگد گولا یانا میوانور کری و گولا دوی بود هوک تو مار کری. الدم زدکری وینی ودا یاریکر پیشمرگی سلیمانی شعبان محمود جداهی کم کرد دمشای جوانترین شوه گولا ای که بویانا خود تو مار کرد. و افنی وب دو گولا برانبر گولا که بر جواندی یانا دوک داب دومایی کاد. اتنی و دوی دا یانا دوک دیسان گواشتن کرن و چندین دلیون گل کرنش یاریزانه و آسو رستم چون. پاشان کنترولا یاری کفت دست یانا پشمرگی سلیمانی دا و چندین دلیوه بود درست بون. بیک و مفاجبه تورگرتن و بشد گولا و کویه تومار کرد. و یاری پمان انجامینی وایی که بسر کفتن یانا دوک دومایی کاد. دست بيجي سباز بخدي يارياي كي راسي الهمي يعني الدوري قالك بزحمه ابو فريقك يعني الملعب اخذ قال برامبر جمهوري خو ارصا بيش مرقش فريق باش الدوري والحمد لله ماشيان سخال ياري يا ما كيري ما بو سخال ابي يارياي كي وقالك بزحمه چونكو ما دو ياري دي بيش نيجش دربه هبين الحمد لله خدي شات توفيق خدي توفيق ما دام ماشيان سخال ياري بدس خذ بينا الحمد لله يعني حتى نزيك الده يازده ياري كره ميتيناين ارصا فريق قالك كاتيجورين بيشتي دوري كردستان نتيجة خرابنا وإن شاء الله يعني أملا أمسك كنا خلنا أبو عراقي. أو تو بابي خاص الدوري كردستان فريق كردستان من يقرأ خدوكي بكردستان أم هاد بين بو فوزي ما بين راسي ياريك الله مكرو وان چه بيجم چه خطرات نبين بس دو جولات ثابت فاول كرن نكو أم قرالي باشنا حتى بيجن 4 فرصة 5 فرصة نا جول ما جول نكرن واجي كده بيجن لعبوا هيك إن شاء الله باللعبة بتمشين تعويض كينيا واللعبات ما باري خويهم كم شيء منافسة كين. اتاکم تاقی که نخودت خولا پلیک عراق دایا تاپا پی یانا دوگ سر ارد خوصی خالنگرنگ دست به اینان اوره که دریجیل برسینگ پشمرگی سلیمانیه دا کو بشد قربو یا ویاریب کرد. آمد بریفکانی کنال آسمانی پیام دهوک